Ada kali aku natong-natong-ata ya dari itu ya sidakangi rilalan na puriyo kong Allah subhanahu wa ta'ala. Aja kamaan kaki mancaji to masa sakali ya surimon rinna kong Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana abasarna wa sami'na puang wita ni puang wang kalinga ni puang farji'na na'mal salihah pali suka tuwa rilebok na lino untuk pigaw amal amadicing. Aja kamang kaki mencaji masasakali dia suri membina pun Allah subhanahu wa ta'ala. Sinina umasallam malabihan kahadir. Ada rosabakna yang ketiga na icaca dinuai pun Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah egana tumatuan masakarang anak-anak masakarang tumatuanna gara-gara warang parang gara-gara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi maghfiratihi tughfaruz dzunub wa bi rahmatihi tanzilul barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawis syarfil ali wal majadil muassil amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamd wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alni fi a'yunanin nasa kabira waj'alin nasa fi a'yunani sagira. Alina tumalabita Bapak Imam beserta pegawai syara yang saya hormati, hadirin wal hadirat jamaah takziah yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sinina papuji na punay pang Allah subhanahu wa ta'ala puang iya pancajiangi amatianginan ay napa atongangi untuk mitai ke garok kami na makasing amalata rilalan na ato atongan linota ato atongan sinampae angka kitu nasuro pang Allah subhanahu wa ta'ala untuk mapasadia bokong sarekuam mangi ang kawading ibawa manguju lari wanua akhirat tamati insyaallah tapamigeme mani bokota nasaba makkade to panritata jadi dis safina tapa innal bahra amik batuanna pakasingime mangilo pita nasaba iyo rotasi milo iyo lali waluanna akatana ada ajak kama napaki matang ngalalang nasobo iyo rolopita tama tuwaye pagangkan nalabuki makoro na suraki pang Allah subhanahu wa ta'ala untuk pasadiami mengalita bokot temawari ajak kama sementara perjalanan ki na capu amalak madicita sini na umasallam alabiyang kahadir tanre lupai masalawa na niya mapasalama lori malabina pangulutan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang kai jelorak kilala malampu
yang kay mancaji contoh rilalan na ato tongal linota mamagi-magi nato para wa di salama rilino lebih-lebih piamat tiria sorimun rinna pang Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua angka kiritu termasuk umatnya ia angkai matungatungang maka coy di sini na surwange anrangi manini di sini na napesangkange nama magi-magi angka kita termasuk umatnya ia wadingit tarimai syafaatna yarega patulunganna rias sorimun rinna pang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah takziah yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan riangka ya kubaca kimak kada alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Poleria ya mompoi dua petalu pakutana magari pang Allah subhanahu wa ta'ala napadiole na pancaji amatiangi na inappa atungangi aga sabak na rupang Allah subhanahu wa ta'ala labi na panrioloy na pancaji amatiangangi na inappa atungangi. Ahli tafsir mengungkapkan bahwa dua talu alasan magari pang Allah subhanahu wa ta'ala na pancaji amatiangangi na inappa atungangi. Yang pertama nasaba iyero amatiangi na inappa atungangi lebih mariolo memang ina pancaji pang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari pang Allah subhanahu wa ta'ala rilana akora malabina kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu mengingkari pekogi caramu masakarangi dari pang Allah subhanahu wa ta'ala ang kagatu mate na inappa ipatuo na inappa si pamate na inappa si ipatuo ariyami pang Allah subhanahu wa ta'ala lisu poleria ayahe magbutuang imakada ang kakinapancaji pang Allah subhanahu wa ta'ala poleria anu de gagay jolo na mancaji angka poleria anu mate na inappa na patuo ki na pamate sige napa sige na patuo pang Allah subhanahu wa ta'ala on ruang ali sotamat insyaallah. Sinila umasallam labing kahadiri maduanna maagar pang Allah subhanahu wa ta'ala na panriyo amatiangan napa atungangi nasaba maylo me makinaparingarangi makada ang kamana kitu mati matu mate mangolol pang Allah subhanahu wa ta'ala. Diga katau tuo mananungang pilebo na itanay kullu nafsin dha'iqatul maut tungka anu makinyawai pasti narasakan manang ilasangi amatayang. Sinina umasallama labing kahadiri jayi narikuripahan ni makkada sinina anu makinyawai pasti narasakan manang ilasangi amatayang. Di kitu gagawad di makkada ang kakatuo dilebo na tuo batu tentu tu pada angka ki pasadiang nyalita bokong sarek kwamang iwad di kisalama rilino lebih-lebih piamat tiria sorimun rinna pang Allah subhanahu wa ta'ala angka ki pasadia lita moloi riasangi amateyang iyaro amateyangi tania makkada tomatoa iyaro amateyangi tania to makkada tomalasa pa naya kia riasangi amateyang ya naritu tau kurai tuo tau tuoi itu pirasai matu riasangi amateyang magi makada makkoro na saba eganna tomatoa lebih riolil lawapona dibanding alina eganna tomalasa lebih rioloi law pajampanna daripada tomalasai nasaba iyaro amatiyangi di nama kita makada matua di nama kita makada madising di nama kita makada anak pokona nariko narapi ni ajalanna idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun nariko narapi ni ajalanna tersedia tahu de nalawading pamunduru watuna dituna lawading ipamaju elo kajol makutana
Kira-kira nareko angkata makato-kato ko bulata tanga banie ata buka ina ternyata iro malaikat maut. Kira-kira ada tapau. Kira-kira ada tapau Pak Ibu. Nareko angka makato-kato malaikat maut ko pintu na bulata. Ya aku iya badi bola aku nakapat jolo talang malaikat maut. Ya, jadi dijaga istilah wakoro. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pura dapat tentu kong Allah Subhanahu wa taala dan kakoimi umurukmu yari narko narapi ini ajalata di nagaga istilah ipamaju yariga ipandriolo. Engkau biasa tau makana alabawan na puang. Iya naro ada na cacalada pong Allah Subhanahu wa taala. Maka de cau na malasa puang ala na kasi. De sise na wadingiro ipau nareko to malasa. Ang kaki milaw toba ilo dampalori pong Allah Subhanahu wa taala ni puada makada puang nareko ila sakwe wadi mo pa madising tapadising ika puang. Allahumma in kana fil hayati khairan li puang nareko atau ngaku makasing padising ka wa in kana fil wafati khairan li nareko amati aku makanjalor seseku patawapani maka matikanlah saya tupuan. Jadi angka ki senantiasa milodo lari pong Allah Subhanahu wa taala. Sunila umasallam ala bengka hadirin. Iya na tuna makadato riolota aja melok matindro aja tapas salita matindro narikode patacak karudu aja tu tapas tatahan nyalita lo matindro nariko cakarudu lada ni pikun cara ko cakarudu lada ni tahang alita aga na poleng ko cakarudu lada ni tahang lasa ulu polina narikode patacak karudu aja tu tapas salita matindro nasaba masih sabaw maki makotoro ya sangi amatiang jadi ero paralu ya guru makukwe peko gicarana na sukses amatiang atta biasa po turun kalinga di pagada makurak-kurang iya nero biasa rin kalinga makutana makana peko gicarana tau hidup sukses iya bagaimana caranya kita hidup sukses makuralada tau makutana makana bagaimana caranya mati sukses? Ya makura nareko mabicara ki masalah amatiangang may galakda hadisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yakiya sed dimiwading palatura kiloridi makane Nabi ta man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nigi nacapuri adanna nasaba kalimat la ilaha illallah mutama itu suruga. Tapi dia najaming Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makada lepang jolo neraka cinampa. Yare komare megatoro dosata tata tuki ilaun rijolo. Ya, mapaci paki na inapay patama ri suruga pamasina pang Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba nasa nabitta. Tungka ummaku tamamana suruga sangadinna tiai. Pero mana kita tama suruga? Melo ki. Alhamdulillah. Isiaga ro tapatama ko kutamalli. Waso Jumai hari tarawih 2.000 rupiah. Tapi dia nama dijaga 2.000 rupiah. Yang penting ikhlas ki mananungang pakasingi niata. Biar banon roy niata mita pakasingi sapa iriona pong Allah Subhanahu wa taala. Nasaba namo tumiga dia sumbangan ipatama kota amalli nareko na ciori riasang ria melo riasang pwede to natarima pong Allah Subhanahu wa taala. Ya, namo to 2.000 rupiah yang penting ikhlas ki riona pong Allah Subhanahu wa taala rituntu insyaallah natarima tu pong Allah Subhanahu wa taala. Jadi sarana matu ko magtarawih ki ora malangi ko misalnya kita kinompo ki asang sifat ria gampang mi. Misalnya masumba ki ko masigi ko he masigi batuay 200 sabu dari kotea ki mompo ria sange ria melo ria sang
eloki matcobu matarawing irwani wasumbangatta supaya di na mompori watak kalita makada ya ang kalinga ro sumbangakku na motodi na mompotas pasti nariko natapun ya sata panitay makada haji baco 200 sabu pasti mompori watak kalita boy nang kalinga mana ni tawiro jadi carana ya lesse masigiki untuk melaksanakan tarwih agar menghindari yang namanya penyakit ria. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tarwih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah Samsia binti Banralu angke li suri pamasina pang Allah Subhanahu wa taala dalam umur 72 tahun. Nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya umurukna umakku di nama bela poleri umurukku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angke turi li suri pamasina pang Allah Subhanahu wa taala dalam umur 63 tahun. 63 tahun, kemudian tomatwata Samsia 72 tahun. Berarti angka tu bonus na poleri pang Allah Subhanahu wa taala. Nariko naliwan 63 tahun berarti bonus. Kira-kira kita pilih diskon atau bonus. Biasanya kalau Indomaret atau mulai Yero isapai ke gairo diskon. Ya, ke gairo diskon. Yero kami nang diskon isapa. Tapi nareko amatiang napilih bonus ya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi mayelo di palampeki umuruna angka lalu itu pakasingi hubungan silaturahmihnya. Man ahabba ayyubsatalahu rizqihi wa yunsalu fi atharihi falyasil rahimah. Nigi tahu mayelo di paluangan dalina di palampekan umuruna angka lalu di pakasingi hubungan silaturahmina. Jadi resepnya sangat gampang. Dari komelo ki malampe umuruta angka lalu itu pakasingi hubungan silaturahmita kepada sesama manusia. Sedian reguruk tak boleh tanah sengkang biasa utanay untuk kumak kuliah agar kira-kira na puang magaro na malampe umuruta madisiki rahasia na nasa yang pertama setiap pagi tulijok kakak nasang olahraga ya dito nasa ular yang penting nasa jok kakak beberapa langkah itu rahasia pertama. Kemudian yang kedua waktu ko nasa lojoka abawami mga nasang doi tadwa sabu talima sabu jadi reko angka nasa nganana uruntu ko lalangi iwalingi doi tadwa sabu angka itu mencaji pasidakah. Kemudian rahasia yang ketiga adalah nareko angka tamu menre bulai di tunanno nareko di napura upandre itu rahasia naro. Tapi mega tu makukoe saman naji nalalungi witamuna pamelo ni man realina. Biasa koro di. Ya. Biasa koro mega tahu tapi ditolak koe. Nariko angka tahu bertamu ke bulana. Nilalada alasanna. Ya, seakan-akan nalalung niro tamuna supaya wadingi manre masija di napandre tamunna. Jadi nariko mailo ki malampi umuruta tapakan tetui tamutta nariko angka menre yase bulata. Engkan angka sedi anggotaku ya. Nasabah itu masalahnya harus memuliakan tamu. Ya, orang gotaku waktu nan menre yase bulana sedi tahu akadi pula mulai. Tamu ki mandre ustaz. Jadi monromo jolo. Panggilan kedua tama kinasa main ustaz. Atama nih. Ternyata balik si polo malibalik. Namigamoy kasi koro si bawang manre. Nah iya ustaz si makana nakadjay po ni HP na. Seakan-akan ang katamat telpo. Kaya natkai
kayak mapari-pari kanasan ang kasi bako at tajam. Padahal di kasi namilo ganggu iro kung nabulay na saba si punuto manibali na bigi kasi keluarga na nilong mandre. Ya sa dito kung malarjara makana kuno di kutawi ada mo takpalupa. Ya, aja tetap lupa kuno di kitawi. Ya, nah, sabab biasa tuh mencari sasakali saya dicerita he. Orang kota he Allah na burana si bawana ya maroki bekerja kelompok maka dai puna bulai lo kena samandre kada masuk ka yo biga duai kada lo kina samandre kada masuk ka sisene na para jai sadana yo puna bulai lala maka pas si panasan ngiti apa yang kelingai yo nggotai saliwar kada man yang gotai kalau puna bola apa kakau naro kada kejai ro kadang katunang belomo piyo pimandre nasaba palat ko memang andalan na tapi kung nabulay nakajatuni di dari lumubi jadi pembelajaran tuh jadi harus kimita situasi dari ko masagina-gina kung nabulay elite kimandre tapi dari ko macibi-cibi kung nabulay ya mengerti bawah nih ya singino masalah malabing kahadir. Jadi iya rodengku almarhumah samsia angke tu runtuh bonus menurut Allah Subhanahu wa taala nasabak melewati 63 tahun. Dari komiloto kidin runtuh bonus engkalalu ki pakasingi hubungan silaturahmi nasabak begalada tentu si salam aku kue. Ya. Siada igana na pancaji pang Allah taala dilebo nilino siada igana na pagangka pang Allah Subhanahu wa taala dilebo ni tanai linoy na kami na najatsa ya jadi mangolo linoy pang Allah Subhanahu wa taala na makutana makada puang makita jatsa ka aga pasabaran na puang matubali pang Allah Subhanahu wa taala makada saba inaucaca kodino pertama egana tahu dek nasi sebali bulana gara-gara tanah si jakka ditogaga pakwe digagah ya gara-gara angkagare oh iya jadi dia nasi sebali bulana gara-gara tanah si jakka dito kage ako may kampoko iya miro na po die mano matara kitaw apa mo ya jadi yang pertama sahabat hebat cilino polid pang Allah Subhanahu wa taala sabab igana tau di nasisip balibulana gara-gara tanah sejakka ya jadi pura ni pakanja ipatok na balibulana pelo si palit inari ko di gaga balibulana siapa maniharo iro tanah talai deto tunako kitu lama nasabak magay siaga igana taala tanah ia toro matu ipakukong akira sorimon rin na pang Allah Subhanahu wa taala mega kejadian nasabak na po yung malay tania punangan na tania tanana waktu na mati di nagan na tanay ipake gumpungang iro bujuna nasaba waktu tuona na pujim malay tanana tawi ayo tanda na biri pang Allah Subhanahu wa taala maduanna saba na ucaca kulina sa pang Allah Subhanahu wa taala egana Thomas silas surang Thomas sijing dek nasi podi silas suranna dek nasi podi sidinna gara-gara ay dinapawi gara-gara mana gara-gara warang parang begitu kejadian makukuy bahkan saling membunuh gara-gara harta warisan orang duri paham makada angka tuduhan rupa angka yasangi macicing angka yasangi mangua kegero biasa macicing
Kaya rasa macece. Kaya to si rasa mangua. Ya aku mangua. Mingala damilo nala. Yo rasa mangua. Kaya rasa macece. Angka na tawana. Minum ngopi. Malay tawana. Tawe. Yo rasang mangua na macece. Jadi aja lalu ani salawi malamu tu warang parangnya. Jadi selama kamu pakinawari kesempatanของ Allah Subhanahu wa taala tuo lebo nelinoy ang kami mani pagtiguna madi cengiro warang paratta kirim me mani lo sori mondinaของ Allah Subhanahu wa taala. Sabak magay talun rupa itu abun nangatta. Bajadi pakai kami nama solie kami nama kesingi narikona ni ulang lapuk dengan sendirinya. Andri kami nama lunrae, kami nama sipae, nariko pura di jambangan capun itu. Ada pali apun atong-atong-ata, yang itu ya sidakangi rilalan na puriyo kong Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak kamaon kaki mancaji to masa sakale. Dasuri mondina kong Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana abasarna wa sami'na puang wita ni puang wang kalinga ni puang farji'na na'mal salihah pali suka tuwa nilabok na lino untuk pigaw amalak madicing ajak kamang kaki mencari masasakali dasuri mondina pang Allah Subhanahu wa ta'ala sinina umasallam malabihan kahadir agar sabakna yang ketiga na icaca dinuai purbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah egana tomatua masakarang anak-anak masakarang tomatuanna gara-gara warang parang gara-gara mana. Ya biasa kejadian ikita po televisi ikita komediai engkana mulai tomatuanna gara-gara warang parang. Ya mana lo caca di Allah Subhanahu wa ta'ala iya limuhin sinina umasallam alabing kahadir jadi iku nasa lino at terima kasih kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nasabah ipanca dinamua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya weremu patunjuk tamatappae untuk puade kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari kode nadaga tahu puade iro taja ni hancur umurnya. Sini na umasallam malabihan kami. Pilawan na iya to walinuta tentu tu nasaba ini makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu sama yang lain. Meloki manre kaju tentu tu maliki, meloki paje tentu tu maliki. Tidak mungkin ini sendiri lotasi malah paje. Ya. Jalannya kehidupan bermasyarakat angkarya sangi bertetangga. Nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza tabakhta marakatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Narekoman nasuk kaju ko pamigai duruna nainak pamwalib balibulamu. Aku mukigar. Idza tabakhta marakatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jirana. Narekoman nasuk kaju ko pamigai kuahna pamigai durona na inapang bagiat balibulamu. Napit ko icarana di alikusas na si Bombeki di tasiwa ada alina lagi kumana nasuk kaju dito nga maliki apalagi nasa komandre ni ano malunra sana palagko kaya napatung ka nasa pasadis-sadingi, wah, pas panasa palako. Napamita nasa nga tita. Kuang kan kitu na di pangkae, katulad naman dari pangkae. No, binitong lalo yung mandre na napay di kasi napaka-china-china maki. Ya. Modok kisyaga ti imere tanah marajay tanah mapatsingi. Narekuang kabalibolata sengsara gara-gara ini, kelaparan gara-gara ini itu kena terima pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kalalo ki pakalat bili piasangi balibula. Nasaba itu balibula ini kalat dagunana. Contohnya, kumakanja kiri balibulata, misalnya reket tosoge ki, disalai bulata,
angka misalnya pangan urut tamai lan kalingapo bali bulata angka pangan tamai bulan urut sugi antu guna sa kamang lalu ni pangan nasaba makanya sipa na urut sugi pasti naturungi ki naturungi bulata naturungi warang paratta tapi ko baja kiri bali bulata nang kapangan urut men bulata pasti kana bali bulata taruh di dia cappuki pana to masek ke togi jer kami tu kucapku warang parang na taruh pana kertero komaja kini bali bolata sinina umasalla malabing kahadiri namo to jadi gaga pakan yalingi nariko makasimui adatta ucapatta lo di bali bolata ya nariko siriati to na bolai napai malu na bali bolai tama yawana bulai ang kasiriati madi bola di napajar din pakir apa nang kanasa malu mayani talata ikinasa padahal bali bola na kini wasi salah muto malu na napatama-tama to malasak itu aja penyakit iri hati hasad dan dengki ya aja lalu apalagi kalau angka misalnya reki komelo ti aman poli hasad atau dengki iri hati misal nare kemi lo mali oto bali bolata gampang carana ya kotis sengi makadairo bali bolata melo mali oto gampang carana nare koloni bali bolata mala ni Toyota ari rubae adjuk katona kili ando to sikilao alno ki pasar Kampung Jaya ada yang ang lito nga sa bek pa ini ang ligibit pa kuro ini jadi iyon mali bulata walang mali oto ini lang mali bek pa jadi mana nilpana ni paikoro untuk maparasanji ipaliso ni ipasadia bek pa bulata ya narikuangka ni oto ilay modelo ano to na timo bipuimang si bawa pukate kano kinasa bulay puimang si bawa pukate kami umaga kabali mulai nasang mali oto baru kebetulan hari mulai na baca barasan jinna yung itu ni bali bola pero pun mali oto baru karena ini di bola pabarasan jinna oto baru taye pasti syukur bali bola ka baca sanga dia angka acara ka alo lagi di bali bola ka kuyi paralu ko bali bola kada agaro kadang karon kami parola botti na kurang oto akala man ito bali bola tak tabawan isa apa uto tamu to ini paparasan diyan ni ito kanja no tapi ko maja kini bali bola tay astaghfirullah naudzubillahi min dzalik de gaga de citarun to bali bola padi hati ni tapi kiri kijare nari kota padiri hati bali bola ta manyamat tinro na bali bola ta ini mimmi kaleta nasaba to liman nu ginalangatita to liman cai kina iya yang rebacai panyamat tinrona kira-kira ada keuntungan dari ko ibu ay sa sifat iri hati yari gadengki di gaga gunana ya madoko ki wati jaji dari kulusan itu makada iri hati ki akada menuju bali bolai ang ketunasan riyan ni madoko nataro iri hati ya ada lalu tak mulai mengisan isipa iri hati hari gadengki nareko angka bali bola tama diicing alhamdulillah syukur kilo di Allah subhanahu wa ta'ala marilau ki sareko amangi angka to gitu macio madiicing pada padanna bali bola aja dapat diri hati kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Dan ini matap kalau di Allah Subhanahu wa taala anrangnya surimun rinna Allah Subhanahu wa taala falyukrim jarah. Angkalan itu pakalabbi bali bulana. Nah, itu perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia itu ngeriasa kita matappa dari Allah taala dia ngeriasa kita pada suri mondinga Allah taala nariku angka ki padiri perasaan na bali bulata ijata jagalay lalu
ajak kama kaki mancaji sabah nawading malasa dari bulata gara-gara ucapan ta yang menyinggung hati. Jadi kita jagai ro bali bulata nih nasabah itu gaga to bantuki sangadina bali bulata wadi jajan ke saudara tapi mabelai nigat turung ikabida pertama kutania bali bulata. Jadi siapa malalu ki pada tamab bali bola pada masjiding pada masjid surat aja tuh sinam mompo iro sange cerita ja maka dia Allah Subhanahu wa taala wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ada ko gaga sedih tahu cerita ja itaulingi aga mupo jiga manre bakkina sila surammu pasti tu macidik. Ayo perumpamaan narko cerita pale tasedih tahu pale ko bakkina sila surat tayanre magai innamal mu'minuna ikhwah lima japuna to matapae ang kamanan itu masilas surat dari koripahan ngalita makada masilas surat ki ede na tu ipadiri perasaan na ya de na dijakan nyawa dan sebagainya de na dicerita ja pada tabali bola ya pale ko na cerita kita nak ko memang ni makko na ki ya pale kuna cerita kita nadi nak kuah aja tu ngatu macai na sabab di memang nak kuah pali seluruh Allah Subhanahu wa taala sabar ki bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala hati-hati ki di magala imat cerita aja kama terzalimi iro ceritae wading itu iterima perdoangan melalui Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ki tajaga iro kecimuluta lilata ya lidah yang tidak bertulang. Jadi harus senantiasa disertai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijagairo lilata aja nih cerita aja pada atau mata paluri Allah Subhanahu wa taala. Sini Nabi sallam ala BNK hadirin. Kemudian wadijaji ia almarhuma angka anakna nasalai selama tuoner lebok na yilino ada minaran nuang tomatota ia almarhum makukoy yan itu padongat taluri Allah Subhanahu wa taala sarekwam mangi iya rosinin na amalak madicina angker itu dipalap-pilap pipolori Allah Subhanahu wa taala iro amalak wajana ya dampangan ipolori Allah Subhanahu wa taala angka ipasaginang pilalat kuburuna mega to makukoy magkada anggaplah telu anakna biasa anak pertama macai nasaba riasa ngiri pasilengan polo di tomatuan lah paralu ta paham magkada iya tu tomatuai de gaga sipa na si sedimua untuk napasilengan ngiri riasangi anak pada mana tu papujin na tomatuai lori anakna cuma terkadang anak ini dia sepahangi papujinna tomatuai lori alina. Jadi pada mana tuh dia gagal yang sange paselingan. Yang namanya anak, tata itu anak, lagi dua itu pada diam. Dia gagal yang sange paselingan antara anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Biasa dengan kalinya anak macam Nina Indo. Dia gagal makur makada anak macam ning. Pada mana poleri ini anae de tisengi pahangi peko bicarana ino tomatota mapoji lori ya jadi dapat kasih ini papahatta tentang kedua orang tua tidak ada orang tua yang membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain tomatota latu mapukue tatap ini doang ya peko bicarana sare kuamangi matuju ya anak tak narikome matinroi ya nariko matinroi aloni burung isarakna ya tabacangi inna anzalnahu latu kata warru taburung niro sarakna ketallu lapa tapalatu
salamun hiya hatta matola'il fajar. Nah, iya rupa doangan dibaca saat kuamangi angke anak ta menuju menjadi anak yang soleh. Kemudian cara yang kedua dari kutupura sempajang telu doangan yang anak ta makada Allahumma barik li fi auladi wahfadhum wa la tadurrahum warzuqna birrahum. Iya rupa doangan makai batuang makada tapi barakah kang anakku ya. Wahfadhum tajagai puang wala tadurrahum aja talingi kasih bahaya warzuqna birrahum tapak kesingi dalekna puang. Jadi angka lalu senantiasa mendoakan yang bijak-bijakta ini masalah surangi angka lalu ki siama ama nasabak sidim itu assalam rahim, kita lahir dari rahim yang sama, kita lahir dari kandungan yang sama, ibu yang sama, aja lalu nasabak warang parang nih, nasabak wadiki isi salah-salah gara-gara warang parang. Itu warang parang ini yang kurang peke makada angka mana mutu risalai. Kaya kia para lutuki mati ke makada sininna yoro warang paratta billau mana tu petang jawaban namat tidak sering menerima pang Allah Subhanahu wa taala. Kegi boleh warang paramu upaki guna lo kegi. Jadi harus hati-hati ya. Jadi iya matu masih tai parisa iya kaminang cede ya gadi gaga orang panah cinam panah utama parisa utama di surga pemasina pang Allah Subhanahu wa taala. Iya mitai mai gato warang parana tata ikutanai nasaba angkat usedi kisah kadiga nasa misi bawangi ini anu itu mati wilala kuburu patak pulau sona angka pertabang aju mengaku kaya panasang jadi no isi bawang wilala kuburu napa yang pertama ikutan ini kada aja mamu iko kada patabang aju ka kutanai itu aju mu pakai an rohong malah upilamu ga tahu yang tahu angka moga izinna oleh punana namu ale tu aju mu pakai. Kemudian yang kedua yaitu nasang banci-bancimu tu an rohong malah doi misalnya mereka mau pakai masaruang itu banci-bancing dia kan apa puluh sona menreir kacau kanasa napa nasa malam pertama malam kedua ngajinna naki pakutana padahal tu kasiasi roh jampa pasiko migae warang parana angka se ditauso di kota na Jawa may gadoina maluwat tanana ditanay peko gicaramu kiring itu warang paramu lori asori mulrina pang Allah Subhanahu wa taala makadai iyo warang parakku makukwe ukirin memang lori asori mulrina pang Allah Subhanahu wa taala melalui anak yatim wasidakkan inasa lori anak yatimnya. Jadi angka mencari pasidakah amal jariah pahala jariah. Kemudian doi kunasang upatame nasa masigie wasumbangangi hilalan na purwe pang Allah Subhanahu wa taala. Jadi nareko angka kimisa nareko sogi koe nasabakanya tu punangat tamanang ada mi bali bawa ini dua mi kaci si bawa amalat tas si bawa ki. Dia gagal terkeburu kamapukoe si bawai tasa doi na doi madda 7 tani ilamong lala keburu begaga narekuang kato ilamong si bawa doi na madda 7 tani lala keburu ede kapan nalewan ni mega nito lamkai maka bintangi lo kairo onran ito lamay na saba nilo imalay doi na makotoro ini bapak-bapak kasi dicerita sepasang suami istri bahagia ang kautona sogi ya sogi ro suami istri namun iya lakinna tu ngajama tu ina lulu utona aso kinso ang iya utona pura sinabisay mudas pagangkan na malase lakkaye ya malase lakkaye beberapa hari mati janda binina iya ro binina ro minggu pertama, minggu kedua, borong matan na nataro karra marengar dilaktin. Bulan pertama sampai bulan ke-6
tuli maringar mo pirilatain na. Bulan ketujuh mamulani macil lari mapilih na. Mabolong riwa adum na, ya, digakui mabolong riwa. Apa nasananya mamira pipi apa? Biasanya tuh na bunga mati lakena tuh ilalam ikamarai makacu tuh kasih tolik karra. Tapi kan nabi pula mati na lakena saliwan ilog-ilogoi tolik tudang tebar pesona. Ya, nala tahu malakai kaya sojang bali bolana. Kama potosi mo sojang niko kapay. Batina nasa lakena rawa ibinina, batina rawa iutona. Ang karunasang utona liwa ceripana mo moto lalamagoro ipula ito. Ang karunasang binina wa batina lakena jagaina. Natawi man nasa gungko ibinina. Jadi di buranewe alami man kesempatan. Masabak di na menutup kemungkinan matigaki matu ada kama silat lagi jagai benita pakasing benita na mati matu tahu malik pirasai ko labat ni ada to na kororin ya insyaallah deh dari angka setia. Sinilah masalah malabi yang kehadir sidang jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilarang ia atau walinota atau cinampai ang kalalo gitu mencaji atau makiguna ripatrata rupa tahu nasa labita khairun nas amfa'uhum linnas si dece na tahu yang itu atau makigunai ripadanna rupa tahu ya ajak taman caji pada ya kode gaga gunata lomani tasi mencaji compa yaitu batu yang kamu gunana wading yala perlangga bola wading yala cobe ya tapi dari kocong pairi tasie sila dapat tolong malai jadi yang kalalo ki makiguna daripada atau dipancadin na pang Allah Subhanahu wa taala nareko angka tau paralu bantuata tabantui talengi pertolongan nasaba to masidak kamu tu asanna pasidak kami nang madampangi dari itu senyum ya angka kita micawa caberu daripada tak nareko siruntuk ki tapi saya di bawah sarakna aja tami cawa sedikta na ko digaga tahu sabab kare matu to kay mama ngicede yan sabab mo to digaga tahu micawa to jadi khairun nas ampauhum linnas side-side na tahu yan itu makiguna di padanna dari pancadinna po Allah Subhanahu wa taala. Jadi ang kami makimal saralita sare ko mangina wadi jadi iro akigunata cede na wadi kisalama di aso perhitunganna aso hisabna pang Allah Subhanahu wa taala. Iro tatulungi wadi matu maka aja tan itu puang sempaka nawereng minuma uang katol lalu bolata na paralu wai tarengi kasih ko paralu andre tarengi engka biasa papilo-pilo ko kampuku napi minggu angkana minggu puli angka sih tapi itan raya po je itan raya ninna moto memasker matan rato iro pasilang apa biasa din memasker liwa putih na tapana mangirdeeli na hindi kung nabulay dita mangirdeeli kah nakalak-kalak sina papilo-pilo alina maputi tapana na hindi kung nabulay liwa roton na jadi para luto gitu hati-hati tetanda itu asal mega tuh nala kesempatan nih ya setiap minggu angkai jadi kita itu na kada iya wading ngalingi iya dia ina wading ngalingi sabab nala kesempatan nih jadi hati-hati motoki itu makuero jadi kaparesai ajak kamah iya muto yesoe iya muto baja jadi sini na masalah malabi kahadir jadi ini itu masalah surang gimana kalalo kisama ama si pakasingi belo itamu ular kamalan ulama pacina pun Allah Subhanahu wa taala kalalo kisya dampak panang si pacingang ati aja to sikat doang Allah ya siruntung atau cuek ponologaki jadi tak pakasingi lalu hubungan tak sari ko amang imapaciki tama di bulan mapacina pang Allah Subhanahu wa taala
Sinina amala madicita maturi lalana bulan Ramadan natarina pang Allah Subhanahu wa taala iwani ang kakiatulang atta sarikwa mangyan kay manca di Sabah naredampan sinina dosana almarhumah Samsia dilapangkan kuburnya dipalamuangi moloy paparisana malaikat mungkar nakir namati pertama disuruh ke pengasih Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup doa takziah kita ini dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna innaka antal arhamur rahimin. Waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa adkhilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa fikra dzabin nar wa ja'al jannata wa adkhilna jannata ma'al abrar. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih daripada salah-salah bicaraku terdampak lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.